akhirnya kesini bertempat kembali di air kurang di bawah di semua kurang demi ya baru kita gerti belah air di kemon kerja di sini community dan jadi harus proses ini baru kapal harus lah dia kerja perjalanan yang dari sangat berjauh dari dekat rekam besar banyak yang teknik trong setuju. Hari ini kita harus sedang semua berbuat bagi ya di kopi ini basuh air jadi gift juga India dan yang ini. Katna Tersim Departemen Jongka Jela Haka Jingilam Menteri Badan Buram Jongka Sorkar Jela Bak Polendo Ubadai U Insyad Jongka Tersim Departemen Rengkat Bak Kejing Tailang Bat Ka Office USDO Sokra Civil Service La Pelong Ya Kejing Penkup Buram Bekerpang Ya Kitu Kibila Syementa Hakaban Wat Ya Raja Raku Banshi Bat Ya Kasonam Haki Kendiat Tayo Kibila Lekno Halo Kejing Jak Kejongki Bat Kani Kejing Trashtom Jongka Kenhun SDRF Fire Emergency Service Rengkat Katoris Guide Association Sokra Region Taxi Association ka Police Department haka jingalam USP ka East Kasihil ba Vivex EM IPS rengkat bat SDPO sokra ba PMCM ki Trashnong jong ka thain sokra bat kiwei ki bala Trashitom ba du thia du dem bat cia ya kal air uslap rengkat ka jingshit bat kumjuru rengkat ka jingthai ka jingjiram kini ki kinhun search rescue operation kila da IT shisha met ba mensiem ba banwat ya ki te ki shikurim hadu ba ka met jong uraja raku banchi lalap bat kumjuru ya ka jing Trashitom ka Police Department la yoru ban kem ya kasonam rengkat bagi sangut ki badang keti hakani ka kam penyap ya uraja raku banci da ka kurim ka jongu kasonam bat ya kani ka jing penkup burom la pelong ha conference hall SDO Civil Sokra Subdivision ha ka khatwai terik ujeliu araja rapusan bat hakani ka sngi le don lang uba Iban Renja Solomon jongka Sokra Region Tourism Association kumjuru Direktor Tourism bat haka jikopor balong usketri jongka Soka Jela ba Cyril VD Dingdo IAS le don lang ru UMDC jongka Sokra konstituensi ba Titas Tarwal Khan bat haka jikopor UMLA jong kasora konstituensi ba kiben MLM ila don rengkat haka ni kasni barengkat haka don lang USDPO jong kasora Civil Service ba PMCM bat rengkat ki serdar kirang ba snong ba katukat ne ki rurong ba kibla syakhat subha banyak don lang haka ni kasni bat ka ba penpu penping syusyu ya kan ka program kalong ba Menteri Badan Buram jong kasoka Jela ba Pol Lendo ibadai ratat U Insyad jong ka Tanat Tersim Department jong kasoka Jela lalong kum kongsan haka ni kasni that late Raja Raghuvanshi soul finds eternal rest in peace. We pray that the Almighty grant the family inner strength and fortitude to bear this irreparable loss. Bat hasua ban penkup buram la yo ban pelong ya kejinglang ka balengkot bala penya ya kejinglang da USDO ka Sokra Civil Service ba Mark Andrew Shalam bala yo ru ya kejingkran Aiman Sim kuntukun paham na kinongkran ba per kuntup na Direktor jongka Tersim Department jongka Soka Jela ibelong ka jukopo usketri jongka Soka Jela ba Cyril VD Dingdo IAS mjuru na iba Titas Tarwal Khan ibelong UMDC jongka Sokra bat rengkat na UMLA ka Sokra konstituensi ba kiben MLM bala yo ru kejingkran ki ba kham kerpang na kongsan ba Polendo ibalong Menteri Badan Buram jong kasoka Jela la apos nem ta kanong profundo makwa itoris di kambuat no ikata ba wan no program kamsu ka parking ka kamre teng pelabun wan turis kamne sing ni kawe kanwa teng leader sing pragai no pamnya bentak dan di sistem kudim tai kanwa kam jenjar sing ni Pandai sinore kam jenjar barang matikan kita ne tayo te ta kawe lu teng hakawe sai ka saibot sa museo sa laju sabun ki terus di bawah sa museo di babakla no teng poi teng iwan paino kajing nong jumi kata kawe no lapun terus di hamduna paman sini ni play di baro pada nam ni take this opportunity to thank our Tourism Minister for initiating this important program here today. And since this program will reach out to a lot of local media and national media, it's important that the voice of Sora and the message from Sora reaches out far and wide, since Sora has been in the national news for these past 2 weeks. So
on behalf of the government, let me thank our Honorable Minister, Tourism, Paul Lindo, our Honorable MLA, Honorable MPC, the Sora Subdivision, and all of you for this very important program where we felicitate and honor all of you who have been involved in the search and rescue operations in the last 2 weeks to retrieve the body of late Sri Raja Raghuvanshi, and then to eventually be able to nab the culprits to bring this victim to justice. In a way, it has also been a justice for us in Sora and for the state as a whole, because as you have correctly spoken, a lot of statements were made, a lot of media covered that, that the people are to blame, that Sora is to blame, and we all know that that's not true. And yesterday we have seen the beautiful candlelight vigil that the Sora people came together spontaneously to conduct and to pay tribute to the late victim who came to our state, to our region to enjoy the beauty of tourism. But unfortunately, due to a crime committed on him, due to no fault of his, he lost his life. It's a vindication of what we know as Akor Sora, the beautiful traditions of respect, of welcome nature, of respecting the tourists, of respecting each other, and of peace-loving people that has been vindicated. As a result, we have seen that many newspapers have apologized on their front page. National media, many channels have publicly apologized on their primetime program and have apologized not only to the government but also to the people at large, since there was an attempt to paint the people at large as having, taken part in this ghastly and this brutal crime that has been committed. So we join hands today to pay tribute to the late Mr. Raja and his entire family and those who are bereaved. And we know that with the action taken by the Meghalaya police, where the police have really done a professional job in 7 days, they've been able to crack this case and arrest the accused, and hopefully the investigation will move in a smooth manner with the cooperation of all the people, and ultimately the victim will be brought to justice through the criminal justice system. But I don't want to talk much about that. Here we are today to honor all the volunteers, to felicitate all the people of Sora, the volunteers who have come from far and wide, from the Meghalaya Police, from the SDRF, the NDRF, to the Tour Guide Association, to the Sora Taxi Association, to the West Indies Adventure and Mountaineering Club. To all of you, many of you who assisted in many ways, from the side of the government as a whole, from the tourism department, we want to say, Khublai Shibol, Mithela, thank you. What you have done is a great service, not only to Sora, not only to this beautiful region, but to the entire state of Meghalaya, and indeed to the northeast of country. So we are very proud of you, we are proud of the way you have conducted yourself despite so much of media attention, so much of criticism, so much of negative publicity. We were able to do our work professionally, work together and vindicate the stand that we are here to serve tourism, to serve the guests, and the tourist safety and tourism is an important aspect of this. Ai ya kapuro syakita di bateho banyo ya kapuro kini mapi di bala tres tahun dia 14 wan apreng jo kecil kecil syakren Henry Tim sematan kaya yang kapur na kesompi ban pendap ya kan kedai ke berpengkam dia bang apa bang ini bang ini operation kesompi Kamdei tang berpikir rescue, lani Iwan, yau tu belajar, mereka rescue, ya kepuro, jom bertanya seorang. Badai hadir balapau di sisa, baru nilai long video,
nilai slow nightmare tu, bat babur tu, kalau akan itu lagi, bagi perlong ini kecintuan kita berjasa, nak bentar jompi. Bagi ikat kamu kepilalle akan dikisan dia tayo, kamu dia tak kabur ke jompi, andai ulai udah dekat lagi, lembaga cintuan jompi patah, tang lagi dengan tan seorang. Mungkin dengan yang ini kedua istimewa, seduk sembilan. Yang ni lasu like suit. Yang ni semua katakan bensin macam lasu komen. Bagai cici siang kelapa. Terkadang apa ini bang sudah tanam ini kalau. Banangnya terisi tahu nanti semua. Langit pedang kampung, ya kesak kau boleh mana ini. Kita challenge. Yang itu kita nak orang berbilang inefficient, berpindah, anda bilang sisa berpakai, berbilang di berbeda, nang play nang berkui, hati kambarok di berbeda. Nah kalian jangan nak sini kapur nama dengan kuat penginjau snow dan kalian jadi kapur, kamtam belum bisa, kayak itu bagi keren ada di kapur. Ritang tidak tolong mengasih betul ini bahkan ini ketika kebu umno bagi nang penlain yang ketika kamu cemokai hati ini hanya sesuatu. Nah sopan aku baik terpang yang dikepor bawa nantang dulu apa kita ngewan hai ngewan nasional bila sange ante ko cengke mau bedok bahkan bila ini itu dinompi reo hadap menurut surah bila shim yang bold decision adalah penong baiklah pula ban Krishna kata kerpang dan benda jom itu diriu kentri tiba diriu hadam tantu surah cekik muda baik nang siap-siap bilang nanti kumpul bersama dengan jom tourism association ke jom pengalaman berpahun ni ke jom ero jom di local guide ke jom di kedua sebut di sini angin pada kalian state government tentang tourism di Partai bahkan sim bilang kelenti berkunjung kalian juga taxi association 8 tahun lupa kalian kecuali kumno bagi yo ekana kelenti banyak yo ekamai gaji dan gajiwan tu turis ini angin bersokar kan sim juga senjang kumno banyak yang driver taxi jadi di badan hari kata. Nagalian kejoman masuk air play kerpa, yang menteri Badan Burung Jambatan Tourism. Bahapo kejian kejomi, la organize yang ada program kerpa, kumkadak, banpin kumpuram, yang iway, beladon yang kependak kerap, haga search and rescue operation, hakin di artayo kibladet. Bagi ini sisa berbun dan pelenjongki berada bentang ke operation jadi dua mudah bahkan ini kecil pada kejongki iway kampam kelapelong pada kalian kejongki kum kaspir berkunjung dekat handu injo yang keburang kebagian yo persita henen kasih yo i pada kalian coba masalah Koi kalau organize ke peace rally, pada candlelight vigil, hamil hapo ilaka seksopen. Bahkan ini ni jadi nioti lima pakai social media, lima pakai media. Nioti berkata yang tak clear message, kalian saudara kedekati, berkalian saudara berkait. Banakalian kecuali koi pangan lamat yang tak jingkau beria akan di altio kibladet. Harajin mulai seperti Korea yang dikatakan di bentar Korea dan exemption sirkulian dapat ini bersih. Kerana kalian kejomi nak tahu yang kata kecil nama kecil, kecil nama rambat, berjuang por bertahu seperti. Bana kalian kejomi kum kibre bagi sebagai kain seorang, nilong kibre welcome di tourist bagi suatu. Bana kalian kejomi Indonesia bagi dari bentar berbangsa nama ni suatu isim tu lagi kipas nak bentar ke extended family ke jomi di kum kita seorang berkoi bandar kalian ke jomi kali jadi clear message kepada kita keleng saudara kali ke jomi. Tetapi kalian ke jomi ni suatu
kum ke Jakarta kum ke Thai kebublai nak kursi ke DE ya kan ke Thai ke jomi haji benda ke boke ni sotu bana kalian ke jomi kumulai lakso kene ya ke jingren na kalian jomi dari tourism kami kalau sisa kum ke snack na ke benda ke jomi ibai dari kuah bana penklan sisu ke tourism dari kuah bana kering sisu yang kita macam kal perthai sekali khai ke jon idon kamu banyak bingka ban ke bor sokka idon kamu mane trailer ban ke bor sinsasno khnam bagani ke citmu ke jon banangra banam ke tiu order yang dia ke nam sora ke jon kadalong sisa ke bojo limba ke trailer ke jon ni barokla ngaru manjur kumulai keran kenin apa ketika meeting kawai yang meeting berpindah terbang nagalian jangka civil mentah yang hampir mandatory compulsory registration ya for the homestays apa MKNA dan kaplu berisu ya baru tourist guides pada kaplu berkendil upgrade skills di jangki limba capacity building kepada nagalian jangka tourism department kadang menteruan koi course koi pati di training boker habo kadi ke jela ke joni berkunju kumlakran henne nagalian jong Barcelona kerja di sotur ni rekam ban install ya ke CCTV haki junction ki berkamna important yemna banai hamara di tourist spot kadi junction ki berkamna important nagalian ke jong ni reason terpak jor ya ke serta bahkan sobha ban len ya ke kebenaran kenagalan kanjongan Syaban Pinput Sasisian Nasyib Nenegala Banyai Ai Buram Kepekerbang Yakabing Halia Polisi Berakawai Apo Kejalam Joi DGP Apo Kejalam Joi East Passenger Superintendent of Police Babilik Sim Hangni Idan ESDPO Bapinwan Sim Tim Berakawai Apo Sarah Police Station SDRF NDRF Guwahati Tourist Guides Association berkunjung Iro Kejuan Snofina Jong West Janday Hills District Mountain Club Association Kisora Region Taxi Drivers Association Perkishnong ki Popero Fair Bahag lagi ate yang berada Kilai kata tiga man Baron Ra ke Shisha kata burung jangan tanya berkunjung Jong ke Jelahi berkuih Nagalian jom Sora Taxi Association. Mau yang ketian jom belum sesudah dari jom sepi dari pedor dari gaji syabak dari kabur kalain kita satu lagi kerja kau kedeskrip yang seorang dari gaji syabak dari kabur land of bravery, land of good manners and etiquette. Yang dibikin lakon kesan dari kamu hidupi, dari jeng IT, member hidupi, cookie volunteers, non government but non-government associations, kiba hakikat. Para tayo dari demonstrate berbau yang kajian syurga. Kalau bila no, bila tahu
Jadi lihat film hilai jam ban pentingna ba kenam keburam jom kesora tak tujuh kenam keburam jom kemelian dan im pakai susi ba yang ilu ya kata sebuah aspek jom kesora lain ada cinta dari apa lebih dia kata dan ini kesini agak bila penom ya kata kecil manda uni udoes bola mukes jomi bola di bendu jadi hari itu jomi om nak bola kau jomi Henry nak ditawi tahu siapa jomi sobat air beri ya bawa flash tom packaging Roy kita lakukan berlut di upor bagi orang dekat api kolon recognition nak berada soka nak berada pada juga jalan miliar yang ini flash tom jopi ini namanya sebagai air di jam mana berapa ini di volunteers Let's Jadi kami jogi kan sabtu kali kehol ke national media ke seni maksudnya dari program yang kiuyan sisro basel menayang berlaku English nama national media kerana berbeda ini kalau kursi menghadir bahasa English, bahasa Hindi, bahasa Kasih ada juga session bahasa media nama kita program English Timray yang slow the biggest takeaway nak ini dijinjak achievement kalau selalu kecungi kapdei bah ni recover ya kamet jom way tourist dan lagi ni lari recover ya kenam ini the sacrifice di syashka lebih kami kebagila bantau kata rojo bisa dari lautan pun kejadian itu dari syashka lebih pada department of tourism gila ai citation pada cash incentive kepada kansan negara way volunteer Menteri Tourism Minister nak bring Kishnam Kirobun dari jalan ini tiba di hotspots benda execution untuk tourism kalau nyoba bah kesih berbundu kepada apoi kedai hamil akan seorang bagi itu lebih batang hati kata jom leader Sorkar pemerintah NDP 2 ke investment joni ke tourism ke PPP projects ke Wesi Spa Apusan Crore Swadesh Darshan project 20 crore ke Jintrai memalai keban kendai-kendai lah ke Jintrai awak kendai-kendai lah ke Skywalk Dembel 10 crore lalu kecerdasan couple percent jadi homestay kini investment tanpa kini dalam berjumlah neta asam tam kalau boy aspa 10 crore nak berada di national pada hidup so sarung ketong pada seorang kamu nawi nanti sana di medan sana hari ini jadi sneaky winter vacation hari ini juga hamarai kawan bah immediately baru sekolah kita berbahas tentang Islam seorang dia
concerns trong thì chính nghĩa trong thì đây và vụ khuyết và cũng cần priority vấn đề bằng trên kia thì bảo sớm này là cần sepakat orang app ini nampak kita perlu kita di homestay kita di wakil di Shimai Sikapra dan visitors hadir lagi kerja kalau keren hari ini bagi kita improve yang ada SOP di Jogi standard operating procedures kenapa konsep và our good ini kerja unforeseen incidents and accidents ni yang prepare di negara baru lebih kita menonton yang dekat juga sokan bersama menonton nama ini nama kebiasaan kejauhan di homestay ini lalu kendai sebab siapa kabar bak nak kenal kedon kapahan tapi benar kami ini nak bah kekoordinasi teknologi bak dibuat oleh kalau baskia dari mana dari depan pak betul dari siapa ahli di antiyotam hidup dulu kecil get baskia hak polis department teknologi nak kenal aski hasilnya ya dengan jauh Beliau Raja alakan media Ramadan confidence DGP, SP juga state, police officers, di para orang involved dalam rescue operation. But yang kita lakukan sekarang dari kejadian just events tiba bisa memberi ngim simbol advert. Mereka bisa criticize what not ye sebelum ini dibaca dari illustration hafid haki ya ibano kecing George Muslim bahkan ini kabel insyaAllah bagi long Ibril Ibrashai Ibrayashna Iba kumpulan Iron Kaptan yang kawin dengan visitors bahawa bagaimana sebagai jelas ini come with clean hands, clean hearts, clean minds. Once we can enjoy, jaga cinta, jaga cinta, jaga cinta, clean, jom kembali, jom tourist destination, jomi. Waktu mana sendiri tak kawin pak, jaga cinta. Nama kita tak kawin pak, jaga cinta. Kalau pemilihan polis dapat ketika bagi set dan instrumen datang begitu ibawan asio sekarang di turis minta kiukan hasil kum di under trial prisoners diperhati kebobot ni welcome ini lihat ni welcome ini di turis because you like keadaan bagi ini di lembab bagi saya ini agak kuat orang harus jelas lagi kata kami lihat jadi kebanyakan snow ini itu snow nagian ke Sora Region Tourism Association Selama Idon pun kita berada pada kejelas ini. Dengan dia seluruh kapsulor itu tidak. Pada ini kalau kita 2025 was the most sought after tourist destination. Ayat katanya sah, kumta. Pada ini tidak dari sektor karena besar, karena tidak kami jauh. Pada economic growth review ini hampir. Batlah penkut no ia ka program penkut burom daki kentian ai kublai na ikong AR kenta ibadai video jong kasila bolakan CNRD blog. Bashnom belawan nanti dengan sini bagi ai kiti kemon dari yang benar pesta dengan jinjia. Jadi semua kandang
kare syah team dari NDRF, ki SDRF, ki SDP usul, but ki team dari from Meghalaya Police, Meghalaya Fire Emergency Service Team, ke team ng West Champion District Adventure Sports and Mountaineering Club, ke team ng Tour Guides Association of Meghalaya, ki local guides na ilaka Menteng Patterman, ki members of the Skora Taxi Owners Association, ki isi members of the SRTA, komisi boleh kerja dosi, seberawan nak kerja job nak bersama burung job bertahan seorang, bat yang kerja dalam harian berkoi, boleh mana berkoi pi baru, lepas boleh yang kerja hati-hati, bat yang kini dia harus berkata kerja ni.